FM News-Lotto results. Magandang morning, Idol Lawrence. Dating na di PCSO Lotto result tayo manipuli din 9 p.m. draw idrabi para 80 Ultra Lotto 658. Winning combinations are number 17, 5, 35, 15, 19, 37 with a jackpot prize of 245,418,490 pesos. A 1 milyonaryo. Awan tinagasat nga nangabak. Para may Mega Lotto 645 winning combinations are number 42, 31, 6, 10, 40, and 37 with a jackpot price of 21,773,759 pesos and 60 centavos. Awanti nagasat nga milyonaryo. Para may PCSO STL first draw Idikalman 17-4 nagatel nga ayak. Second draw regalo nga agsubli-subli 25-18 and last draw nagatel nga naragsak 17-16. Congratulations ka dito nangabak kadwa 99.5 IFM Lawag Shock na Idol Shanti Papi Tatak RMN.